Nganai iway nuksa syabang syong agapor bangelap election hangtay por bangayeng nangtay na po umsning konsunsi don ki Briew ki bong yang akumno kyong babu pi yang election pi elap election kalam pisa tem long pi namar kyong por election ka pisa ka kren Briew ong kumtase ngong ka pisa ka kren Briew te chipon alas mo sayong kata mo ka pisa ka kren Briew te nga lek kumno asay ka pisa ko mga say mantan asay ka pisa nga buo ikata ka pisa halor mit pan nga syong no asay ka pisa nga buo ikata pisa kata halor jong ta ka mit pan nga syong no kiong kumnoy nga ay babu pala fisyong pala ipim kren shuh ang menungan kren ang mga naong mapi baga pisa ka kren Briew pihang pisa ka kren Briew tangan lesyo bangan kren ngating akan mau ublay ay tang hau Briew ulat hayo ka dol ka tanguhi mo pan kren pandon ka bor perkat ka bor smoto batkum ter te piang pisa ka kren Briew te ya kren kang ba ka pisa ka bangabu halor mi ya tho ikajing ka jong pi ya tho balek PHC let's CHC let's sub center am jub don ai ruem ya tho bagi school sarkar tang suslap layo shuti ha away no hikai nadu class 1 hadu class 5 ki LP school mo te ya tho kasurak kambyang ngirapan mi kini kamarap ndapai hapo yo syak nyot ngiri jengli ubanabar ubatai gador kemur kejongi ya tu kata kapisa mo tengong kenmal hani kan begin smutu ngong wat de tat dor ya kalong renyeng kejongpi kan mabus in David ong itu kentena kejeng roi sam Briew ulong ayu mekan mau yu baru kono Briew bamawan kami yu naba melapelong yu tang kendiat kampo banyu blay kata mereka kedan ke jong apa jong pi kipat ba balai paniya dia tador ila kat long renyeng ni penyer dor ya kat long Briew man Briew ke jongi hatu kan mai badan siong ni kam tat mengi panya ka belang ka masi ka senyang ka han mo demen dai ha kan mau ngilong ke kodor wat syak penbe ki perlo pat ila ka jong kata ka jinglong ka kodor ka jinglong kerpang kum kita ki jingtau ki kodor ki jong mulai